الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده علمي خزانة دويست فاستولس هاترون برنامج وريا بيفونا وربنا مرحبا دنما علمي خزانة برنامج قالوا ميدوس كل كوري مجندني جيني شايتون كمان ركاترهم මේ මවුලෝගේ ඉතුරුන් තිබෙන නමාදා ගුලේ එක සුවාල කුරෙවෙගොත අද සමජෙහෙවනි අලමන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම කී ජමියතු සලෆා සන් ටීවී ගුලෙන් කුරේ ගෙන්දා ප්‍රෝග්‍රෑම කොම්මේ හොමදු හෙකරේ දියක් මුෆෂිකින් එගාර ජාන්දෙන් මිරේ සමාලවනා කො ස්ටුඩියෝ ගා මිති බෙවි الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سينان هذا سؤال كرام مسمس كراباني أي الجسم بهوستان كل دو كلها في بفلك ننجسواني فهودين حتى كسمس كراباني tipe fulung eve sualen otiya mi mawduta tereng eve sualen otiya fonum gendavi esme sariyan ai el jasafa husnan kule du kollawafa sual liwani afa den hate hatra hate kasmas kurawan ai el jasafa husnan kule du kollawafa sual liwani afa den hate hatra hate kasmas kurawan shemire sama jini shaytan barakatun almage mihar meha kodan shewa mere mawdun kure bada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا جني شيطان نباك مركاتر متريق ألغن من واحدكم مدغني جني شيطان إنسانا هشكن متريق وادغن دورتكا مبتكا بهيغتو إيغتو مفهم ألغن من واحدك نكتاكي فافة إنسانا كرمتيغا كودكو أي بس اتشنوكمغا إنسانا دكوادة إيقتم كودي فافتك باور فافتك إكوا دين الله سبحانه وتعالى بدل كره كودي فافتك آمدوا كمفسه كرمكي أي بس مسينو كم وديكمكي إيج سوون ميها هلاك ترى إلا لا هنجا دان كمكي ميري أقول من واحد كي نكتة كي الله سبحانه وتعالى امتحان إلهه عذاب إلهه كوفة عقوبة مي عقوبات مدو امان كان ليبيغن وا كما انا دكيغن هورو نيغ ماني كي دنيا اتبار فافتك كو وردي الله سبحانه وتعالى حرام كره كنتك راغني هم كلام واجب كره بمها كنتك فروا كره كره ماكوس ايني الله سبحانه وتعالى دنيا انا كره كنتك وغوتم عقوبه نوليبيتي متوغوتم ادب نوليبيتي كمغه سزا دنيا فنم نداتي الله مرده هندوغاس أدي دينوك واجب تك ركعتين نواهي دوغاوس فريهم صحتك هاشيكنوك بارا ايكوكا دنيا الله سبحانه وتعالى حتى فويك وتكا ايكلانغ عقوبه ناننا كموغ نوتا ايامدوغا امان كان لي ايغه بس بيروريك من نيغوتوغا اينا دنياغا هيدا كورن اي شيطانا اينغ هيت ودا نوباوغم وسواس اي الله سبحانه وتعالى مغم ميها غافل كرمكي شيطانا مقصد اهم بما مي إنسانا هاشيكانو تري ودا شيطانا وسواسن أي الله عذاب مدوغا أنا كيتوغا بيروتك من ندو أدي مي نباك ولفاوس إله رحمة أنا أميد كرن رحمة لبوانا كما قبول كرن نونيا عذاب أي أنا أسان إتشنوكم أو من تريغا سمرجنا مي أدو مي بيبي فلو ميدالو أدو ميهر نسيه دينيما ميتي ميها بود حرام كما كي الله سبحانه وتعالى كما القرآن ونوت حديثك هذه مي دنيوي حياتك بودك عقوبات بيان كروا فور كما كي تنركاغ ميها بيندين عذاب ور كما كي مهرياچ بيان كريمسه باي بيفلون اما ردك فونني الله سبحانه وتعالى كي غفور رحيم اله اوغاونت جنگران فافس رس كلامي ودي كي القرآن اله برحمه هريا اچك تناسكم واكم بيان كروا فهم اله غفور رحيم يوم إله فافوس كلكم قايم دم قرآن قاسا هوري عذاب جواهك يا إلهي قدفد عذاب دبا إله كما أرد ميهن نرك تيار كرا فإله كما إيه يبستين إنك هندان هم يكين إنك كرمتي كنا شيء إهوري أنو بيا كما كايفوس الله سبحانه وتعالى فافوس كلكم إيه نتيجة كبيرندني إنا عذاب أمان كلفا كما دكين إنك حياة توجا الله ده نيومتك إنا جميعين بس نيومت ده فراتو متين هندا كير القرآن الله سبحانه وتعالى أقول من ده تذكرون بصح منهج أصول الكلام والبيان كرباه أي مسلم وانجين الله رحمته أميد كرابك هم أي كوجا الكلام عذاب أقول من بيروت وانجي
algon men misal jahakam gona muslimek gen wata mu'minek misalaki defiya la fada turkufa da dunyage misal efiyeki Allah rahmata ena qura ummidu gefiya ana fiyeki ilahu azaban ena birugatun onna biruwatikam gefiya e defiyan evvara ena jahakam gona ena da turkurani sidala enmas en evves kame evves kolen ena borokofikam gona evves fiyekum barajja ana fiye dukollafkam gona isabun ena magun kahagan dan sidako ena da turnu dan ميكيت القرآن الله سبحانه وتعالى وحيك ربا فوني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تمن إله أرتكن كذلك فان خبر دباش أرتكن كذلك فان كيا دباش أني أنا الغفور الرحيم هم كشر تمن إله أرتكن جنا فافوس أوغا وانترس كلامه هم ياكو دم وحيك ربكيت وأن عذابي هو العذاب الأليم ادي تيمن اله عذاب واكن كشوري تيمن اله عذاب هم كشورن اي ويندني بيقدو دكم عذاب هم ان آيتك مي رنگل algon විෂ්ණු බාට්ටන්ජේ දෙ දීම මොති බයං කරවා එකලංග ඕගාවන්තක එකලංග ෆාෆුස්ස එකලංග අලුතකුණ ලව රහමතුගේ වාහක බයං කරවා ඉලාහුයි ෆාෆුස්ස කලකම් බයං කරවා යවිදිගෙ දෙන් බයං කරන තිමන් ඉලාහ අසාබ් ගද ෆදේ එහෙම විම අසාබ් ගමතින් හදාන්න නැත්තාලා දුනියක අල්ලාහ දෙවි නියමතු දුනියක අල්ලාහ දෙවි සිහතුක ඒන මුලින් ගෙමිගෙන් ගොස් කලංග අසාබ බද්දල් කරන ජීහිදාන කමතින් හදාන්න නැත්තාලුන් ඒ ෂයතාන ඉන්සානේ දක්කමුන්දා දලේග ෂයතාන ඉන්සාන හෂිකන්තරේ වත්ත මගෙන් ඒ බය මිහුන්න හීවා කාලා mi timanna qur'an ubaya kantatanu timanna duniyege mewle gota meduga timanne duniyega musibat enune bodeti kantatake nujeheti bay mehonna hiwa kala egmana ki timanna med Allah subhanahu wa ta'ala ussawadigam foti faragas ehne nu eki duniyege insana dima musiban duniyege na dimawa mi ufawari kan ei faragas insana ge rangalukan nutu nurangalukan malgun men hamekin ei balan kanade mingane nu eki ins mu'minaka Allah subhanahu wa ta'ala duniyege musibat jaswafan ek daraja Allah ta'ala ko fullo mottak adi kafirna munafiqunna ekalanga rabbota tinimette duniyege devfan musandikama ilahuge me bodti me khazana tak emiheka huluba devfan adi furihama sihhata aafiyatena devfan adwarikam devfan baros devfan ekama ko ege madanu faragas Allah subhanahu wa ta'ala rusawade gatik ege mane ki farage ekam wegen gadan imtihanak e amedu Allah ta'ala taqwar berweti veto ena Allah subhanahu wa ta'ala imtihan karo mattaka emi malgon visnabi Allah subhanahu wa ta'ala debba fa sihhat ekalang debba muda ekalang debba fa amankam mi niyumata ki faragga salgon men Allah subhanahu wa ta'ala uqubatun hadanna tarachi kam wenwan kida Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hikra fa afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawm alkhasirun Allah subhanahu wa ta'ala reewma meduga ebam amanka libigen tibihi ekalang reewma ki insana furiyam sihhatai mudalai duniyega aafiyat huriya gotum debba ena faskurwa bahattani amad kantakurani kinatto e hisam ferigen ena Allah ga azabun hadan nattarani din azab anna gadega kulliyaka Allah subhanahu wa ta'ala hippafa fala ya'manu makra Allah illa alqawm alkhasirun Allah subhanahu wa ta'ala azab ekalang reewma meduga amankam ikfadakam as nujeherakam amankan libigen nuhunnane illa alqawm alkhasirun gelli halaku emihum menui emi malgon men abodus ekalang rahmata ummid kura fadain ekalang azaba agun birutu anje agum kura komme kamege sumpa duniyege agumna dimano ekum gaima sukhura hayatu ekum agonna baddal qur'an kam yaqin kama agun men rahmatai azaba deba oyegen agum datul qur'an jene rahmatu ba bodu fa azabu ba do kol mugishtu mugi shaytana insana ge tere badda fawa e shaytana ge manita utere mani هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ أحمد سمير هذا ميقول كوري مدني علمي خزانة قدوي ستفاستولس هاتر وانا پروگرام मेरे गे खास मौलू की जिन्नी शैतानों की बरकत रहो नमादा गुले एहन सवाल तस्बीह फुन कुरेवेन अलकमा गुले हम एक सवाल तस्बीह फुन कुरेवेन और ना मिहार समस्या बाद बस सवाल था सवाल करा एसएमएस करवानी आईएल जैसे में फहू संकल्प दो को लवा फेदे फ्लैग नन जसवानी एफओ दे हाथ हाथ का एसएमएस करवानी तिबे मुन सवाल तंग एसएमएस सरिया बस फोन हुए ने आईएल जैसा फहू संकल्प दो को लवा सवाल लिवानी एफओ दे हाथ का एसएमएस करवानी شبه سوات धन्यवाद आपा शिवसेना फुर्तन सवाल की शैतानी वसवास तक सलाम वाण एमे फसिह गोत की को बात
adi me shaytanage waswastakun salame mattaka awgon men emme boda me samaluwan je kamaki awgon men nafsuga macca e shaytanaga nurakka nubakam rakkate kan devuman Allah subhanahu wa ta'ala tuga dennew ekalaga hadratu madan edi ehi terikam ekalaga hadratun edu ehennuni shaytanaki tafaat magutakun tafaat dimadmalu insana dimakura ni dimakura farat insana kana farat wa farat insana furagum adi insana kurimatin adi insana dashun kamuga ves insana magfratu mattaka shaytana wani kurimatla insana ya guram kurmu shaytana dani emima ei abadu kurwe hanguram ekkamuga vi hinduga emme boda en rakkatiri umattaka awul samalwanje kamaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratun shaytana ag nubakum rakkatiri kam edu shaytana ag waswasa insana hituga jihe komme hindaku shaytana ag nubakum Allah ta'ala hatun rakkatiri kam edi dennum ei emme boda agun rakkatiri wanje ka thama aykuga mi hame kan dulum miha kura du'a enno miha ga aqida tauhid ga aqida hardana kurum Allah subhanahu wa ta'ala ena wa iman kan furihama iman kun ena iman adi ena mi heyamalato ga mashghulu fardu kan taka sunna kan taka rakkatiri dinu ga ena sabit hurum ei shaytana ki rakkatiri wotta ka ena kuranji ena kan kam emme mi agum wakwa kan kam wa dakka kam go anama heduna hawiru ga zikr taka du'a taka amkum muslimin hayatu ga ena tafaat munasibat taka gulige kurma wardaga zikr taka du'a taka rakkatiri uma amemme shaytanage magutaka durwa shaytanage ni waswas tak hellifa mihunga majlis taka emihunna kareluma emihunna viha sturuga uleto ifada waswas taka viha sturuga uleto masekurun eves shaytanage nubakum niha rakkatiregen daanekak shami henduna habiruga zikur takiya wak vidal mengeto swala ki henduna habiru zikur te bore war gina bayar और गिना दुआ तक है बोल देंगे एक माने कि हम हिंदुओं के दुआ जिक्र तक क्यों का वाणी है उरिहा दुआ की मत उन्होंने बाय किया फिया क्यों तो वाणी दे मसे के तो हम लोग तो बाय फहरा आदमी दुआ तो के बोरे हम माना को तुन्ना इबारत को तुम सर ख्यारी कोई तफावत होना दुआ एम कुम्मे लाजिम कमनोगे उरिहा दुआ तक क्यों मकी मकसद है कि हिंदुना है क्यों सुन्नत वारदंग आसा दुआ था वो तेरे कॉमेंट्स मेंबर हैं ना एने पुरदान मेंबर क्यों दें बाय दुआ तक कब खासा सवाल को बेदिरो मिसाल का बाय दुआ तो के बोरे एदो हो गए हो कम एदुमा एदो हो नुबा कम एदो हो गए दिबादा नुबा कम रखा तेरे कम एगो तक मुर्दान हम ए इबारा नोते इबावत तो के बार दुआ तक हम ईमाना के मिसाल का दुआ ने इख्तियार करन नूनी हम दे दुआ है नूनी बाय दोस्तों एक नूनी दे एगो तफातुको दिन मिसाल का ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर एदो क्या कर जियाम एने शैतान नु बाकम रखाते रकम हदीस कासे एम इफद खास दुआ थे भोरी कोम्मे दुआ के सम रखाते वांजे दुआ हम एगो त मी तनक फैबा कम गवाड़ा मिसाल का तनक फैबा कम गवाड़ा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ आदि हम एगो त मी सय्यिद इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलय्य व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत दुआ मी हो कियागन ಹುಟ್ಟ ಹೆಂದುನು ಕಿಯಾ ಹುಟ್ಟ ಇದು ಮಾರೋಜ್ಯ ಮೇನ ಸ್ವರ್ ವನ್ನಡ ಕಮಾದಿಸ್ ಕಾಸ್ಯ ಅದಿ ಹಾವಿರ್ ಕಿಯಾ ಹುಟ್ಟ ಎರೆ ಮಾರೋಜ್ಯ ಸ್ವರ್ ವನ್ನಡ ಮಿಕಾಲ ವರ ಖಾಸ ವಕಿ ಇದು ಹಮ ಏಕನಿ ಎ ದುಆ ಮತ ಯಾ ಎಕ್ಕೊಂ ಇತುರು එහෙන් දුආ තකින් එමානගේ ආසනෙක් ખાસ දුආ තක යම කොම්මදු සගොමෙන් රක්කාතර මුහිම දුආ තක එන්නුනියම් කොම්මෙන්ගේ මවදෝ ගාස් හුරිහා දුආ තක කොම්මෙන් කිය ඒකි ලාසිම් කමෙන්නු ඒනේ ඒ කියේ මින්වරක ඉක්තියාර කොගෙන් කීම ඒ සාම් ෆුදෙන් ශකෙන හම හුරිහා දුආ තක කියේ කම ගන්න වෙයි මරහලු කොතේ أنا ما السؤال كله فمي شيء سننا هاكل مجد سؤالك نماذ كرار هيوكم بودي بولوغا إتشي ألاعن نماذ كورنتو نوتا بولوغا إتشي نالا كورنتو هذا مي بولوغا إتشي ألوما كيسيدا نماذوغ سنة وتريغا نوتا نماذوغ حركاتك نماذوغ واجبتك فردك نوتا نماذوغ محكمة غولفا وكم نوها جيتوغا مي ما بولوغا إتشي ألومغ مي كما كيسيدا නමාදුගේ සුන්නතෙන් නොත නමාදුගේ කොම්මෙන් කුරංජියක වාජිබේ ඒගොත බෙලේ ෆොන කම නොවේකි එනස් ඒ එකන් බොඩ මේ බෙලෙවනි
mi etenege orfu nota aada kaadaga nota e ammuko belei fonno gotakun ei dini kame gotuga miha zinet terivumge terega e mujtamaegga ekan himenigen oekkama gowanama ekama rakka terivunge ei hama emme rangolka misalaka alumen bay mujtamawataka balala afkun gona boluge echi naala ulun ei e mujtamaga beede bikam bay mujtamawato wala dus kana boluge echi naala ole adi bay tantaga ei hama deve adabe misala kulahege was kujjaku me goskon ulinya enage boluga alahuna taakiha nagafa husmi bo husko fennagota bahata fe bay gomto kudin ladugonna ei egmane ki emihunga mujtamaga amuko boluge echi alan ulun ei adabuge terege hedun lumuge adabuge terege reetikamuge terege himani fonakam ehme jam egmane ki echi naala ulun ei be adabe kamekkamuge mujtamato beleveni nime e mujtamage be adabe kamekkamuge beleve kamek namadan algom annakam gowanama e be adabe gotakon hurun ei rangalu gotenno ehme e usulum balafkam gowanama e aammuko e mujtamage bolu echi alan ulekam gowanama e halate egga ei hama e gotange namada sanna adi bolu echi naala e mujtamage aammuko ulun ei be adabe kamekkamuge dekekam gowanama be adabe gotaka men namada gannaru hurun ei kashiyo kamenno ehme sida namada golun huri kamenno eki den ane faharage befu gedaludan algone mujtama terega aammuko me namaduge terega nota namadan hazir umuga nota nama deenuge bay kankamuga mihun jamaa uleeruge boluge chiyelunge mitanuge urufuga rivetikam gotuga nota mitanu urufuga e rangolukam gotuga belefonnakam adi efatakam kechi naala holun ei be adabe kamekkamuga dekeve ehama rangoluage bay mujtama to bay hisab to ge buri hama ei be adabe kamekkamuga beleve kan enos almen visnalje nukta ki bay fahara e kamuge daraja matiwen gos bay mihun hiwa kala boluge echi naala if namaz sahhenwa nune namadu warabbod sawabu nevegen danata boluge echilume ki namadu warabbod baaralu fekkame boluge echila ka namadaka sida ehen ebbe samuru fulan asenne ammuko muslimu mule feramuge terega onneche me bay mujtama toga boluge echilume me gotun ena miske darus boluge echilage hunnan nem ei aswage tekon onna gotak ema ne e mujtama egga ekam be adabi kamak misa boluge echinala namadu kurum ei be adabi kamekkamuga belefada halategga nune ammuko beeruguler echinala be adabi kon deki halatege tena gorufe eti binawa nenu sawo medan nawage me emiheku boluge echi alagen komme faragus namadu kurum nune am abadu dihum fahatu gati me hunna midenne vi darajen onna kamekkama hiwa kom wanya igmane ki fahatu gati men hiwani e komme wajibeke nune am komme koranje kam nune namadu yaamna sahaynu anota namadu warabboda sawab univegen dan efada gotaka bay gabul kurekam gowanama ekan ei rangolu nugote nuunkan dakkadiru mattakas e bolu echi naala namadu kurekan dakkadiru mattakas ekatu kurun ei hama rangolu kamen hagetu ehma me midenne ehen ek kamen isida namada sida bolu kurikamen no eki allah ade me gotu kurimedene ilmi khazana ge 274 na program ade merege khas mawdu ki jinni shaytan ki ba rakaterun almange mi mawdu ge tun tibe khona namada gule ki sual kureben sual kura sms kurawani il jasma fa hostan kure du kollava febe flage nanja sawani fa de hate hatar hate sms kurawani awmen tibe khona mi sual tan sms zariya mes fonovene il jasma fa hostan kure du kollava fa sual liwani ya fa de hate hatar hate sms kurawani ade awno mihar mi hawa kodani sheikh muhammad sinanu amirege mawdu in kure badagat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ade algon me mihar mi wahada ko mi da mawluwa ke hagiyatu ka shaytanaage makaru veri kamuteren himene kamen ei maabodan ummeedu hagiyatu ka akoddinu miha foni ummita ke koddinu ade ayakiga allah subhanahu wa taala ge rebe o maameduga miha farwa kodakon ekammatin handana taala timanna mihiri salamatu ke mawge egotan hi koddinu ma behegot Sheikh Samir de me bayan ko de fadan algon benge mujtama tere se ba far mi fada khiyala fikru eba ade fada be fulun eba mi hayat uluwatan eba fene bay faram sa kana maad ko not heu kan taka gwadi masakan kama me duga ma boda hamiyatu kam enudi timame mitivi muslimun gotuge bone e hayat ekan kama farwa ko ko revetan ebad enga malu mi warboda bisnalanga beje algon me Allah subhanahu wa ta'ala algon mena mi bodet niyamata deve me egeteren algon mena dewafa eme bod niyamati ki islam dinuge mi adamatwere niyame e niyame deve mo haygatu algon me mi kamade tere farwa tere rakka tere wange bojhe algon me geteren gena fahara mi he fonan den algon mena ki muslimunne ehem vejjade mi hisamne mitibi suwaruge kosfai ifada ihsas takin eba kurweten ebad enam algon me bisnadam vi hagigatu ga
algonme mi duniyega ulemun daha hindegga hagatuka shaytana algonme dukashe nulan algonmenge furana algonmenge hashiganuga huriya hindegga komme seggotun yana bats masike qur'an insana magu mi freddu mattaka mi insana me fahu newa danden yana kama mi hagatu yana masike qur'an engam algonme nan hagatu ganega allah subhanahu wa taala algonmenge takdiru algonmenge mustaqbal algonmenge katatanguti kihnek kamen algonme kannaka nege engam hagatu ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis furta gasfe hagatu ga mihage heukanda tanota mihage tu binage wani enage fahu haya hagatu ga nimigen da gotegge macca emani miha ade fahu hayatus miha ki odana ki tame rangala kavves ule fa ennamas hayatuge fahu koluga emiha gosu se kashige ade bai fara eburi algonmenge tere by tarikhi foto ke seburi wahakata ngasa by far ham rangala muslim got golnu mismi hum ennamas ad maruge wagut ganwata hayatu ge fah koluga dinum berwen gos fawami hum wes ebuhuri mi ade fad mismuna be wahakata wes as aden fadan anebbe ke betibi hama mi umruge kori koluga ham gos kon ulo fa ennamas fahum allah subhanahu wa taala maga rujuwe tauba he gotuga ulefa die mi hum ge wahaka sengam algonmenna kannenge hagigatu algonmenge mustaqbalati kihnek kamen algonmen abadus e baje kamamad birwetiwa komme fada wagutek gaves ade bod fitune not bod musibatin algonmen jehidane kamamad algonmen birwetiwa rakkatere wange baje egotun mi hagetu algonmen gena fara visni fonane algonmen ki mi muslimun ede muslimun ge gotu hagetu algonmen vihen soren ves algonmen mi olene henkam hagetu algonmen na khiyala fikuran anna kahala hagetu den algonmen mi dinun hen dinaka den ulumen nete enota enungotakan aharmenaka den nule wen manek egotuka mi man islam bi matige den aharmen den duniya ga haya daane ehna masagigatu algonme visnada fikru kolanje kamaki algonme mi kankama meduga farwa kuda kofi kamuga wanama algonme mi dinun ekkibagen diumaki ei faharigam ekchigen wakame ehme allah subhanahu wa taala algonme na suratul fatiha ga algonme na komme namadu kiyumataka asfawa mi hay suratul fatiha me son algon komme namadegga henduna haviru algon mikura zikurta hoga algon men nidar mikura zikurta men ihdina siratal mustaqim hal mi ajal men sida wegen wa tidumagan hidayat dakkawande haygo mege muradaki algon men midimati sabit kurawa adives algon men iman terikan haygo ituru koddewa mihar tibi hidayat wora rangalu hidayatakan allah subhanahu wa taala algon men mi haygo algon men magdakkawashi enkam mi haygo mi duage beenuma kimi algon mikam ga sabit koddenu mi sabit mau galgon me mi ade migodu ka sabit koddeno allah subhanahu wa taala hayat ka suratul fatiha miha muhimmu tanta galgon me kiyuman asfar galgon me namaduga komme rakotega kiyenge baje kyaruga allah subhanahu wa taala duaige gotuga migota mi hayat mi dua asfa um galgon me de kodde mikamuge muhimuka ade fada galgon misnadam bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faano aigatuga reganduge damwar ki allah subhanahu wa taala dua ijab kurawa wagutak teren ade wagute ekadege faano reganduge damwaruga adi damu namaduga adi sajida gonna adi sajida ki aneka allah mi adamuge dariya enage veri ilaha emme kuttamwa wagutu e wagutaki adi fa dua ijab kurawa waguten e sajida ga miha onna wagutaki engam rasul sallallahu alaihi wasallam reganduge damwaruga adi sajida gonnawa ekadege faano kurawa id dua ki ei hagiyatuga ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hitta forlo wa ilahi timan gehin ibe ilahu ge dimati sabit korowashi enkam hayatu algono me beje dua dannawan e beje allah subhanahu wa taala algono me dimati sabit korowato algono me be sade ga allah subhanahu wa taala ga adaban wa allah subhanahu wa taala algono me na kurmati korowafane kamaka medu algono me be sade ga amam wegen hayatu tibegen wan algono me naki ade sheikh samir bayan kuri fadan algono me naki ummidu sonnan jen allah subhanahu wa taala alayhi fadan ekama allah subhanahu wa taala adab no allah subhanahu wa taala adabak miha hushalidanati allah subhanahu kofa ka miha hushalidanati ekama meduga miha birwati rakate riwanjen rasul sallallahu alaihi wasallam alayhi fada kalege fan sahabina tabiina adhem ves al salafus salih bekam dakka de wa fani mi magu algon me nangen rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ade duniya go honnamane ko surge danikam khabar li wadagene bekam ngebti ege tere khas diha bekam ngebti enamas egen bekaluk timamme mitibi suwaruge go henod suwaruge che timamme dani ehem bone ve sadege bekalum mi ade hagegatuga mi hewkantu to ghafil wi kinu enamas ihuna wuren bos bodak hagegatuga masek korevevi allah subhanahu wa taala maga rujuwe allah subhanahu wa taala ifada matveri kam deveviti kan kama meduga shukuru veliwa baykamga mi adu wantaka
engam algon men abas tewaji algon men hituga e birweri kan onnan e baje algon men heyamalta kuran e baje aden fadan heyamalta kurma ekiga e birweti wan e baje ege teren faharek Allah subhanahu wa ta'ala e amal faharek qabul nukurwa Allah subhanahu wa ta'ala men raddu mi ad raddu kurwa faanati ekam amduga birweti wan e baje algon men salafus salihunge wahataka bayar bade salafus salih ebe kalun ramdomas awmuge hamas dos kurin ebe dua korwa ebe kal duniyage tibbawani ko ade mi ade ramdomas ade to ade fadan ramdom hoge heotan mi ade ramdom he kanta kurew mafahuga ramdom fahu aneka hamas bebe kan ade dua korwa kamuga ve mi ramdom hoge kurewun he kanta Allah subhanahu wa ta'ala qabul korwa ehengam hagigatuga algon men mu'min wanjeni mi fada gotaka e birweti kama adihama fadan ummid Allah subhanahu wa ta'ala meduga algon onnan jeen ebe min dalfani hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge reve ma meduga miha ade mi Allah subhanahu reve ma meduga miha ama wejj kamuga wana ma bodu ummid bodu wejj kamuga wanama emiha kita ghaflat terika ade miha waddane ghafil kamuk tereng ade ghafil kam miha kita wejj kamuga wanama farwa kodu kurun wadigen annan enga mun algon men waram muhim kam den ebaje Allah subhanahu wa ta'ala algon kurang ebaje ummid kurang ebaje Allah subhanahu wa ta'ala ge niyamat takabis ummid kurang ebaje adiya kiga Allah subhanahu wa ta'ala ge adaba ilahuge nami ade kofa mikan kam amedu algon men biruwetiwe rakka teriwan ebaje ekan kam salame koddem edi Allah subhanahu wa ta'ala dua dannawan ebaje ade me gud kurimedini ilmi khazana ge 2 fastolas hatarna program شيء سواتناس سوالكي هايلو رانغالو ومون هنا غن ام رانغالو غوتكي كوباتو මේ තම ජුනුබු හිනෙන් hina ගන්න හයදොස් hina ගන්නානේ ඒ වකි තෆාතු ගොතේ ඒ කරේ නෝ එම hina ගතුම ගාව මේ සුන්න වෙගම ගොතේ කි එම ෆුර්තාන ආශිකණු ගාව ආශිකණු දෙච්ච සාෆ් කොල්ලාව මේ නමාද වුදු කුරාහෙන් වුදු කුරම ෆෝගදෙන් බොල තිම් ෆාර් ෆෙන්ගලා ඉස්තරේ කනුරංගලා විනවාලුම ෆෝගදෙන් ආශිකණු මුලිගේ එක්ක ෆෙන්ගා කනා ෆර ඉස්කුරු සුන්නකම ඉල්මර් මෙදාලු හැම එයි මේ hinaagatu sunne goteke hin ei mi nifas kam haratu gas haydu kam haydun tahirum fogas adi junubun hinaagatum kam gaves hinemu ga sunne goteke ei den me waki khassa gote ekamakas ehenno den wudu namada wudu korba ekko wudu kor ekaman by fara by riwayat ko fa dom fas kor ekamas asebori hinaaga nimma fa dom ko masema degotum sama masena ei hinagatun aseboteki fortaman hama hashigande ko saaf korma fo den namada wudu koram wudu korwane fo ko bola timfaru fennaga fam isere gon binwala den muli hag muli hashigande ko kana frat ferin fengala hashigande ko fenje sime sam ferin oti hinagane shadin sualaki komme namadege fahum Allah ga hazratu ka faaf usman hidi kura duai vidar defanto ade mi hagatu ka agona me namaz ko nima foga emi furtamas mianani hagatu ke ek kan hagat Allah subhanahu wa ta'ala ka faaf samane astaghfirullah man istighfar mi quran istighfar kurma kiye kurayfawa faafataka mi hagatu istighfar wa Allah subhanahu wa ta'ala ge faaf sam hagatu debuman emi hang mi emi hagatu ke edeveni ema yani hama duain ege tere yani dengame fadan den ituru duai misalaka miha tauba wa vejjukam ga wa nam no tauba um gotun kurave dua ta misal sayyidul istighfar algon me henduna hawiruga zikur tak terega innan sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dua haygot me ken sayyidul istighfar kurum wes ibad evis dua ge hagiyatuga istighfar kurum me molo ituru wegen wa dua ki engam dua di namadu ga fahuga nonas sama fadan ehen haletoga sege tere me anani me kunin den henduna hawiruga zikur ge terega ibade engam haygotuga dua e kurewoni enam rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban waki khasa duain ami ade namaz fati farud namaz fahuga waki khasa duain istighfar kurman wa tafafus songedi waki khasa dua kurmaka asfane en namaz kurin den nenge ami algon mika zikur tasbih ami na furtam astaghfirullah mi salan dino fahuga furtam mi fashani fafus song edi ekam mi edeni hagigatu ehe me hisabun hama Allah subhanahu wa ta'ala en mi ha faafu seon ege teren dibiken annan den ko den enun mi misal bana mi ha bana enun wagote kamuga wana kurin den wihen
hama mi ad sayyidul istighfar misa hinduna hawiru ibade aden fadan mi duala ko hami haden fadan astaghfirullah wa atubu ilayhi e fadan sateka farqi umaki says sunnatun sabit wegen wakam wallah ad mi agomen nas dua kurumuga mehar mitang medake namaz fon mi faafusne dannawa mehar namaz qur'an gota namaz fahun dua qur'an namaz qur'an gota namaz qur'an zikr taka hamehme namaz fahun qur'an zikr taka dua ta bes agomen wani man nabiy sallallahu alaihi wasallam dasko debba adi dua qur'an gewese ke fanan dasko debba fardu namaz fahatuga ama kiyuma agom me ke zikr tasbih gotuga sunnatuga waratan asre dua ta agomen kyani den एफोगा वकी खास दुआए अगुमन तेरे काम को मशहूर हो ओए मैं जिक्र तस्बीह कियाफा किया दुआए के किया दुआए बस यही आगे तो का नमाज कुर्म फो वकी खास दुआए मैं जिक्र तस्बीह कियाफा किया दुआ को तो का सुन्नत को साबित है ऐसे में देख अगुमन फेनना हवा बेफुल हम ए वकी खास दुआए उन्नक में देखिए वड़ा कि हम कुम में नमाज फोगे दुआ करवाते अधी अगुमन हम फेने वरगिना फर्ज नमाज फोगा हम दे मच्च नगागे वकी खास दुआ तक कुराते मर देम मच्चन नगागे फर्द नमाज फोगा एम मच्चन नगा फर्द नमाज फोगा दुआ कुर्म की आमुक दुआ कुर्म की सुन्नत साबित कमेनो नमाज फोगा कि फर्द फा दुआ तक जिक्र तक यानी एम मच्चन नगा दिन सुन्नत साबित अमल वसनु एक ही कुम नमाज के कुम फर्द नमाज के फादुगा दुआ को देम मच्चन नगा दुआ कुर्म की एक मच्च सुन्नत को दलील असना थी नमाज अगम कुरन जेनी मी सुन्नत को वारदो ऐसा बोता दिन अम्मच्चन नेगु मसलागा मी वरगिना दुआ तक वाह का और में दकन वरगिना तबे होंडो स्वान दुआ कुरम अम्मच्चन नेगु मकी दुआ इजाब कुरम गे सबतो तेरे हिमेने कमके मतलब दुआ के आदाब के तेरे हिमेने कमके शेख हुसैन रहमतुल्लाह दालवाने दुआ के अम्मच्चन नेगु मका वारदो फुरी बस फुरत तीन बावतक बे एक चीकी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतनेग एप्पल मच्चन हिल्लेविक सुन्नतुन साबितुवां हुरी तंता अवमन एकay fan दुआ एप्पल मच्चन हिल्लेविकम बाकी तनेग दुआ करबे एप्पल मच्चन हिल्लेविकन साबितुवां हुरी तंता एफर तनेग कम गाना मच्चन नगागन दुआ करूं ए सुन्नत मिसालक मी इस्तिस्का नमादुगा दुआ करबारुगा मनके वारे फन एदिगन दुआ करबारुगा एप्पल मच्चन उफुल्ला आफरे एम एफद तनेग कम गाना सुन्नतु के तनेग एकay fan एप्पल मच्चन उफुल्ला दुआ करबे एप्पल मच्चन हिल्लेविकम वार दुआ तनेग कम गाना एक एप्पल नगा दुआ करूं ए सुन्ने गोतकी अनेब्बा हदीस तक की अनेब्बा रिवायत है कि एथनेग मैं नबी असम दुआ करे बीरे कैफन एप्पल मचे नोहिल्लवाक अगमन साब को फेन्न होतंत एफर तनेग अन उफुलुं ने दुआ करार मिसाक फर्द नमाज फोगा करे जिक्र तक तस्बीह तो कैफन एप्पल मचे हिल्लवा फेन्ने एम विजेग माने की एफद हालतग अम मचे नगाग नोवाने अदी सुन्नत खिलाफ गोतगे हमें को तो मिसालक हुकुर खुतबाग इमामिया दुआ करायरुगा अम्मच्चन नेगुं ए सुन्नतनु मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एप्पल मच्चन हिल्ला फेने हुकुर खुतबा दुआ करबार एकम को ए एम हालत गफिय हुकुर खुतबाग तेरेगा सेना मिसाक वारे फेना एदि दन्नवाकम गवाणम इस्तिस्का गे गोतुगा एच्चि दन्नवाकम गवाणम वारे फेन देबात दन्नवाकम गवाण ए वारे फेना दुआ करायरुगा खुतबा तेरेगा से अम्मच्चन हिल्ले कम मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह सनद साबित हुए हम इफद हालत गनुने हमको हुकुर खुतबाग अम्मा चनगागन दुआ करमकी सुन्नतुन साबित अमल हम मी देबे मितांग बयान करोने ए सीधा को अगुम एतंत केफन अप्पुल मच हिल्लेविकम फेन्न हुरतंत एफरतने गहिल्ल सुन्नबान अदि एतने केफन अप्पुल मच नो हिल्लेवाक फेन्न हुरतंत एफरतने अं हिल्लाग नोवान ए सुन्नत खिलाफ बे अनेब्बा तंतने की ए आमुको मी दुआ करूं मुस्तहब वेगम वानोत दुआ करूं उरिया हालत का सेबो ऐसे न बस एइन तनेगा एफद हालतग अम्मच्चन हिल्लेविकम नुवत नुहिल्लवाकम बस ऐसा नेतंत मिसालक शेख हुसैन दालफानी रहमतुल्लाह मी बंगिया गमता देते दुआ करूं सुन्नत को बार वाला afka menos अम्मच्चन हिल्ले को नुहिल्लवाकम सीधा सरीह को ऐसे ने एम जियाम एक माने की दुआ करूंगा आम को अम्मच्चन हिल्लुं मंग ऐसा और आम अमृत उतरेगा न तो आम को दुआ के आदाब को उतरेगा अम्मच्चन हिल्लुं हिमेने तीवे एफद तनेक्कम गवाना एक माने के तने का बेगो तो अप्पुल मच्चन हिल्लेविकम नो तो नुहिल्लवाकम स्वार तो ऐसा नेक्कम गवाना असदकी दुआ करूंगा अम्मच्चन नेगुं ए मुस्तहब के वाकम के नो ते देविकम वाकम के एफद मकामकम गवाना अम्मच्चन नेगुं ए मुस्तहब के वाकम मी थिम बावतेगे मी हदीस तन थिम बावतेगे असर तो अगमना हमें
dua amachan ekumge asawan e terega fardu namaz fa ko zikru ta tasbih toga ade namaz fa ko duaga amachan ma nabi son hippe hille kamaka sunnatu dalil asenne nume je mane ke fatane ka argument annaga gan amuko dua koro amuko egota ade ko dua koro maki ei bayin ilmoren e bidu age terega simon wafa egota hada ganwan den ho meya ko dua ga dekon mage to agunen me waragina deethetren agumana fennana me jamaa idot duwata nama me deethetren komassa kamadima wage niya misalaka ni wara fenul bigens niya komas musibata komas kamadima waragina fennana agumana me namadu nimma misalaka emmen imam me gande badano te gannu balawe semmen begen emmachena garan duwata korat egota namadu ko jamaa nimma fa emmen jamaa duwata egota kiyumaki sunnatu ge dalile ekkamennu ge ki adike tei sunnata khilaf kuma agumen kuring denna ifada me har istisqa se boye wagute adi me bod musibat jejjam nawazil gunut nazila ge se wagute namaw terega gunutu gotuga dua kurum e boye wagute egota sharu kore enos namadu kon nimma jamai ko e dua koro ei sunnatu ge dalilakun sabito akamenu ehma ilba ilmo me denne hingam e biduwa ge terega himanu wa fe bor den hama ege terega awum faa kolla misalaka awum terega misalaka daruse nuniyamu me nasihate mifada kamaka guligen nimmaro misaka dua kora nuniyamu me dua kurumuge maqsade dua kuruma jamaamuge maqsade neti bayku taraka nasihat ne irshad ge tere nimmalum kuri misaka dua kora ifada maqamega me daruste miha ko dua kurumun adi fahadu ga timim amin kyun eki bisalege masse no henwas dua kurumuge namuga duaayaka ijtima'un दुआए कुरुम वकी खास को तरह का जमा वेगिंग एम वेगिंग जमाई दुआए कुरुम ए एक मच को सुनो दाइले असुर कमेन मिसाल का नाउ कुरिन देने फदे मे सूफिंग के कमेन ए सीधा दुआ कुरुम मकसद का जमाई दुआ त एम एंगडुम आमी दुआ को आमीन के एगो त जमा के सो मे सुनो जमात के मे उसूल तक खिलाफ सूफी मजहब के अकीदा तेरे को तेमे कांत तेरे हिमेने कमेन ميان شيخ ابن باز رحمه الله سؤال كرون محاضرة مثلا كدرس فده ديفا ده ميها دعاء كرون أي هدى كمتهم أين دعاء كرون فاتوا كتبهم آمين شيخ بدالني محاضرة نوني أم درس نت فيلاول نسي فيلاول كيوا أستاذ كيف ده كيوا ديفا أين ده نمالوم كوريجا أين أم كي بيتشكم في هذا اللي بيتنا تينو بس ميستكون هيدا دكواتو نوني أم كورا دعاء كرمكم أي كي مسألة نونه كي أديك متشن دنتي مهم آمين كيون سي مسألة نونه هنوس سيدا دعاء كرما جماعهم مت دعاء كواتفعل سيدا وكين خاص كو إكمل جماعهما مي اجتماع مت هين كما كجماعة فن جماعة نمم درس فدش نمارم دعاء كرما أي تفاهم دكما هاجي تو هم إيه بهور ميدن هين درس كفاتو كم كوانا مت فيلاول نونم كيوادين كلاه نمالم ديميه دعاء كرم كم كوانا أي أنا كمسير هنوس ميدن هين وكي خاص على كم يقول خاص واتفاق එකන් ආදේ කදා කොම්මෙ මුහාදර කොම්මෙ මේ දරුස නිම්මා පෙසම් එම්මෙ බෙගෙන් දුවා කරමු එක ආදේ කදා කම ගන්න මේක মানে কি එගොත යොති ශරොයි වකි තොරීකා වකි ශරොයි hayසියත එකන් වට්ටපාලි ජීපෙ මෙජම් එකම් බෙගෙන් දානි හුද්දනු කමගේ තෙරේක එම මේගොත අවුන් මෙන් කුරින් ඉෂාරක් ෆන ෂේ උසයිම් රහිමහුල්ලාහ් වහදක් කාෆේ බෝල් එම මේගේ බොර තෆාතු حالت තෆාතු ගොත්ත අලගොන් මෙන් ඒ ශරොයි හුකුම් බදල් වෙගෙන් දා තෆාත් حالت ඒ කොමකම කිය අලගොන් මෙන්න කමෙක හුකුමේ දෙනගන්නේරක විස්තරෙන්ජේ නුක්තාත දැන් මේ ෂේඛ් මාස් රහිමහුල්ලාහ් මේකට දරසනොත ෆිලාවල දිෆාතු මිසාග දුවා කරාරක එෆද حالتගේ අම්මච්චන් එක මා බෙහෙතු මුදාල ෆන එෆද حالتගේ අම්මච්චන් එකම නෙංගෙවකම තිමන්නයක තිමන්නක ඉල්මු ෆෝරා ෆරි හිසාබුන් එංගි ෆෙ නෙත එම්ජම් අවලාකම් බොඩි නුනගම එහෙම විදාලා ෆෝර් එයා කොගම කුරින් දෙන්නේ වාහකයන් ෂේඛ් උසයිම් රහිමහුල්ලාහ් එතනෙක්ද මේ අම්මච්චන් නේකනොත නුනගාක සීදා කන්නඩින් خبرين كيفان فرابول اسا نتنكم غوانما اصلكي كورين دنبهين اما اي عموم عامكم اما چنگو مستبفا اونغوتون اما چنگو اي مستبغما كمكم وديكم شيخ مز رحمه الله تعالى خاص دليل اسنته نمس عامكم اما چنگو اس عموم گه تري وانم فيوا اهنچي فينا كنت ايما ايغا اولا نون كما شيخ විදාල ෆනේ බොඩ අවලාකම් බොඩි නුනෙගුම එහෙම විදාල ෆොති එන සිෆාරගස් බිදු එක්කමක විදාල ෆන දේශ උසයිමන් බස් ෆොලුගේ බෙන්ගේ ඒ خبر ඇස නෙත්තන එක්කමක වානම ආම් උසූලකම් එදුවා අම්මචනෙගුම් මුස්තබ්බගෙන් බීදෙන් එකම් මුස්තබ්බගෙන් හිඟා දානේ ෂෙරින් සවදගේ අස්මාල් හුස්නාගේ බයි නම් ෆුල් තවගේ තෙරෙන්
nanfule waki kamakan edi waki waraka kividanato misalaka ar-rahman dualaka sateka faru kiyumun bayyakun salama waane kama bunati mi rangala wahaketta ade Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ga bayan kor wa fa be Allah subhanahu wa ta'ala yang haygatu ge ematiberi vege wa ism furta wa kam ga adhan fadan fad'uhu biha tamni amyadi tebe man du'a qurashe e ism furta ko adhan fadan kirit Qur'an ge ami aswa ba du'a ta ka balali ma salkon men nan e ba angade algod men kihnekan Allah subhanahu ism furta ko men du'a Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis furta ga saswe algod men kihnekan Rasul mi Allah subhanahu ism furta ben ko gen du'a Qur'an ege terega yani misalakan algod men du'a ta ka balala bade ekamaka gule gotun hagikat Allah subhanahu ism furta be misalakan munana beno ko misalaka mi du'a qura roga misal faafusum ngi du'a qura kamuga wanam al-ghafur ar-rahim fada ism furta beno ko adhem fada mi kamakan ede kamuga wanam al-karim fada ism furta beno ko ar-rahim ar-rahman fada ism furta beno ko ege tereba imana ekamaka gule ism fulen ya kiga beno ko adhem fada du'a qura kamuga wanam as-sami'u du'a no de fada misal as-sami'u Allah subhanahu kimon aswa wadegen wa farati mana ke fada gotakan ism furta algon menna beno ko dan ekan algon menna kirtu qur'ano angaden ehna mos Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis furta hoga wes bayan wegen waki Allah subhanahu waki ism fule miwen adadaka kimaka miwen kam waane kamakashe eme furtama kamaki algon men hagega to migota misaka ar-rahman misaka sateka faru kima misaka miwen kam waane mota 30 tin faru kima miwen kam mi waane furtam swali ki algon men hagega to efada kam neegene 30 tin faru not sateka faru not 50 faru kima efada kam waane kan gurwana sunatun algon men ekam dalila no libeha hindek enkam algon men gurwana sunnata ruju awaroge gurwana sunnatuge evves hadis fulegga evves ayate gane misa ar-rahman merka mi hayatu meni warka kimaka meni kame waanakam ehna mas algon men hayatuga bay foittan we fene egota lifa hunnatan eba fene adem fadan efada foittan hayat divehiba goli wa fa be fulum wes hayatu be fulum muqaddima balalima ege bay be fulum algon dekuni ege fotin hayatu muqaddima tarjuma korevi be flash udalwe mikan kama sida dalil take beenwane qur'ana sunnatu dalil take beenwane mi dalil tan mi hayat ga nete mi ko gota mi asto urdu no arabi foto ga nete genes fai enos mikan kama beenwane ehme timam tarjuma no ko warag gena do sonden hore fai mi tarjuma enos mi kuri engam hagigat ga qabul kore tarjuma kore be fra kois e hagigat ga beenwa kan hagigat ga e manike kan kama beenwane kan dalile shar'iyya Qur'an nota Rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu engkam e sabit nuwa kamuga wana ma ekota kan algon menna mi misaka ar-rahman tiristim faru not tiris faru kiyam men kame wana ekota kan algon menna e sagunu denneven engkam ekota kan ne bayan ven ase misa waki ismu fule waking ham ar-rahman ar-rahim efada kiya kashen evs hadis fule ga Rasul sallallahu kiba asfanne ekanta ekota ekkamuga wana Rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan koddewan den fahraga mege tere walidana misaka tajriba vun hagigatu mi manika mi hagigatu mi fada bayk ko tanna kankam hagigatu ga mi ilmer vidale hori imam shawkani fada ibn hajar fada be from vidale hori hagigatu ga islami shar'u ga hujjataka nwana hagigatu mi haka tajriba ume ay hagigatu ga islam den ga shar'i hujjataka ekamen nwan misalaka mi misalaka ar-rahman misalaka kiyo misalaka tiris fahal kiyo misalaka ki kame dimavi ehgam ega laziben no kore enenge dimavi kamen anekawi sam tiris fahal ehmiya ko kima eguta dimawum e hayatu shar'i hujjatan no ekaman e vesaliga barak kamenno mi ekamaki e islam din ga shar'i hujjatek tere men qur'ana sunnata mi echemi ne ka mi heka kurve tajriba e vesaliga e mi tabibe kalikamuga vinama sadenu be kalikamuga vinama tajriba ma dalil neti eg macha tajriba bina fauna kanta ki dinu ge vesal asasin ega machan hori kanta ken kurin den nevin ekimi huna dimawa kanta ege te hayo tafat wege annane by far eburi suratul yasin misaka miveni fahara misara eganu kiya fi kamuga wana misaka rangal tedu hofen fenidan efada yasarta hori as ehem vesam medweri vedan fahara kima ehna masege lazimen no adi komme mihekum misaka yasin sura hen kima tedu hofene fenna kashe ekam evisage dalile qur'ana sunnatun asfenne algon menna kamen egota sida bayan koreveni not misa meveni adadaka kiyemeni kame waane algon men haigatu ga egota bayan koreveni qur'ana sunnatu ekam sabitu fawana shamange bagutama gaggana gahame wani warag kina be from swate sasse warkinta admi aso waram muhim wahake algon men hama dakkanje wahake mi
kankam mihen aslu kamen ege zaatuga mihagu farde gotun kura kame e kura gotun ekko bidoage tere badege gada misalaka mihagu 30 farun 40 far ech kiyun ege zaatu eki mana kamranus ena gamilla khas aqida ehsa me binawani ech takurar ko kommedu wakiwarka kiya goten deken feri manote komme duho wakiwarka ki wakigote waana komme deken feri mehsal feri goti sharoe goeggandek amillen hedeni egumchi dalilen neti එහෙම ඒ අගේ තවම රක්කා තෙරවන් කියන කංකයි අවම මෙරේ මේ මවුදුව දෙකම නිම්මාලම වගුත් කාර්යම දාති අවම ෆාහකොල මෙරම කීත කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ බයන් කරවා ෆෝනි අලගොන් මෙන් එකංකම රක්කා තෙර වෙජ්ජකම ගානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවම දෙවානේ බොඩි නියමෙත් එකලංග අසාබන් අලගොන් මෙන් සලාමෙ එකලංගේ මේ රුස්සාවඩි මගුත අලගොන් මේ ඉක්තියාර කොෆිකම ගානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවම दुनिया आखिरतुगे एम्मे हेवे लहट दिवान हेन्नमे सागोन एकन को फरवा कोडको मी अलगोन मेंगे हयातुगे लगन हया मी हवाना सेदुन तक एक्को दूको लैक अलगोन दाम फराफ को गाणम दुनिया का सागोमना निकमत का कुलमतलान जेन अदि उखरे हयातुगा सागोमना कुलमतलान जेन निकमत का मेरा कुरवे अलगोन में नि मौदू देन हुरी बाय हदीस तक आदि आयत तक बेतन कुरवे अन्न हफ्ता अलगोन में देन कुरीदान ad ilmi khazana ke 274 wana program nimege midi mi program ki jamiyat salaf asan tv gulen kore ginda program tibe muswat ka jab deba adalwange mirege khas mawdu adalwalabi الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.